Lijepo mi nikada. Molim lijepo. I nešto što se nadam da će našega rejsa pratiti tokom ovoga hađa, a to je dakle ova neka sada najnovija hađ rejs seđada. Ovo dakle, kada završiš, klanjaš, sklopiš, pa moraš se nasloniti da sjediš. Tako da, ovo imate dakle, jer naše rejs u godinama malo ima dakle, problema sa nogom. Evo i ovo dakle jedna seđada fina. A isto je ovako i za Hađi Hanumu, inšala, jedna seđada, dala Želšanu svaku dobro, inšala. Isak Efendija uvijek ovako. A vidite da se pisi. A jedan napao na njega. Vi ste sretni što imate ovakvog imama, drago. Ja sam čuo za Isaka već dugo, a sad mi je drago da nas je Allah ovako spojio ovdje da budemo zajedno. Alhamdulillah, meni isto tako drago da stigli tvojeg vremena. Evo, napravit ćemo samo jednu zajedničku fotografiju da odemo ako da stignemo na namaz Buhari.